Sure, let's share as a gas. I see. Sure, escape to last pool. I see. Necherry yasekhasi tithandzele majita lahamba ngemakare mawungena kare sibalo ukuthathisa kwelitaki naye akanamali usaswele ngeshiphendi usathengelwa abadala phatha 3 wemapheni makaye esikolweni mara still akaphasi uya-absconde eklasini ahlale esteshini bafana bayamfaka njengelikhokho le-1 bahlokhe elivele uhot abafaki ngisho lijazi bamthengele ngisho umphethe mara uthandzele emaklasi udle maphilisi unatha ngisho imithi kuthi angamithi plus utalented for the keepersis mara high sis lenvo ayijabulisi lokela kasebenzi mara endlini yakubo ngena ngasikisi usemncane una-13 sengafike nak-18 bamhostile emaphathini solele nalo mjida lolo sipane emateksini kule nyanga le akakayi esikhathini manje unemahloni badali bakhe batawuthini lo Cherry udidekile akasakhoni ngisho kulala cabanga kutibulala badali bakhe bayamtshela emtimbeni sewedile endawusilo tfokotile sitshele sibadali bakho maybe thina sinalo sido wazama kwenta iplan kuthi badali bangakeni mara kusana plan ngoba sisuvele sihleli lana itholakala overdose emaphilisi soluzama kucetha stress nesimo sesiwesi already selicheckile kuhle nivombatani prect ilithime langalinzi lavele lampakishela lathi ngakhomba indlela ke phambili utotibonela ngihle mpilo watikhethela lo Cherry ubheke phansi netinyembeti tiyatehlela kunini uyacolisa mara nikusukumcolela bamvulele emakete wavele waphuma waphela gcina kuva kwami kuthi lo Cherry wabeleka sohlala emasabhabs washada nedokotela ngumjida ke lo grand nalentwana uyayibhekela already liyampelela phela manje liyaregreta lo Cherry wa-understanda wacela invota yakhe kuthi ucela kuyobachecka obvious ngoDisemba wamgaya ngisho inyuku ukuthi makafika uzospenda wathenga ngisho utshwala wadzakwa then walahla emajida azenzela waphinze wakhulelwa nelithemba lamphelela wathatha inthambo wathenga